Nokuru igihe ko mivuga ko hari abamaze amasaha 15 mu ndege nyuma yo gufungirwaho ikire na Qatar. Abagenzi bari mu ndege ya sosiyete ya Qatar bamaze amasaha 15 mu kirere nyuma yo gufungirwaho ikirere cya Qatar kubera ibitero byabagabweho na Iran mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 23 Kamena umwaka 2025. Indege kandi yo mu bwoko bwa Boeing 747-0 ubwo ni Dreamliner yavaga yahitwa Perth muri Australia yerekeza i Paris aho ni mu France. Yahagurutse muri Australia ku isaha y'isambiri zo mu gitondo nyine kuwa mbere, byitezwe ko nyine yagomba kujya i Paris mu France ku isaha y'isa 8 zo mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri. Hanyuma ibintu byaje kubaho rero, ibintu byaje guhinduka mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 23 Kamena 2025 aho ubwo Iran nyine yafataga icyemezo cyo kurasa mu bigo bya gisirikare bya Amerika buri muri Qatar. Hanyuma ibyatungiye igihugu gifata icyemezo cyo gufunga ikirere cyacyo. Ubwo ngaho turi kuvuga muri Qatar. Icyemezo cya Qatar rero cyatumye izi ndege ifata icyemezo cyo gusubira muri Australia, nubwo kandi baboraga igihe gito ngo bagere aho berekezaga. Byashobokaga ko ngo bashoboraga kuva ku kindi kibuga kiri hafi aho ngaho cy'indege, ariko ntibyakunze kubera bari muri iyo ndege wari muri icyo kirere mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo subire inyuma kandi kwatumye abagenzi bari muri indege kandi bamara amasaha 15 bari mu ndege bari mu kirere, ibintu bidakunze kubaho cyane. Mayandi makuru kandi nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa Perezida Donald Trump mungu tuvugana abadepite bahujwe gukoresha ikintu bita WhatsApp muri Amerika. Mu badepite rekarika ni skandal ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu bita WhatsApp ni skandal ikomeye cyane. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yabujije abadepite gukoresha programu ya WhatsApp ndetse no gukorera mu bikoreshwa byabo cyase mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse cyane cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga mu rwego rwo kurinda umutekano ndetse w'amakuru yabo. Ikimezo kandi gifashwe nyuma yaho muri Mutarama uyu mwaka numani mu kwezi kwa mbere WhatsApp yemeje ko ikigo cha Paragon Solution cy'abanya Israeli cyavugereye amakuru y'abakiriya bayo benshi barimo abanyamakuru babagize za societe civile. Ishami rishinzwe umutekano mu ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 23 uyu mwaka ryamenyesheje abadepite ko gukoresha WhatsApp bishobora guteza ibibazo bitewe n'uko ngo idashyira umucyo mu buryo irinda amakuru y'abakiriya ndetse kandi yo kuba mu buryo ifite bwo kubika amakuru y'ibanga. Iyo ni WhatsApp turi kuvuga. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru Donald Trump yategetse Israel kureka kurasa kuri Iran. Ayo ni amakuru yandi kandi yakomeje atangazwa. Ni mu gihe kandi ubutuvugana Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yarakariye Israel ku rwego rukomeye cyane kuko ngo yanze kumva cyane mu gihe bari bumvikanye agahenge. Mu gitondo cyo kuri 24 Kamena uyu mwaka Trump yagatangarije ku rubuga rwa Truth Social, ni urubuga akunda gutangariza amakuru ko agahenge katangiye hagati ya Israel ndetse na Iran, asaba ibihugu gukotongera gushotorana. Hanyuma kandi bikirangira mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo ni press mbere yo kwerekeza mu nama ya NATO mu Buholandi, uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko ibihugu byanze kumwumvira byongera guhangana, nyamara ngo nibizi ingaruka mbi iri muri uko guhangana hagati yabo. Mu gihe kandi yagaragaje ko Israel by'umwihariko buri ko yumvikanye na Amerika uko ihagarika imirwano ibirengaho ikongera ikarasa ibisasu byinshi ndetse kandi biremereye muri iki gihugu. Iran rero yakaje umurego wo guhiga intasi ya Israel. Aho nandi makuru kandi yatangajwe n'ibiro nta makuru by'Abongereza Reuters. Isayo ni isa 2:46. Reka tureze kuri inkuru ivuga ko nyine Iran yakaje umurego wo guhiga intasi za Israel. Urwego rw'abakorera bushake rushamikiye ku mutwe wihariye wa Islamic Revolutionary Guard Corps muri Iran uri mu bikorwa byo guhiga bukwara bo yitse intasi za Israel ziri muri icyo gihugu nyine, aho benshi bamaze gutabwa muri yombi, imihanda igafungwa ndetse bamwe bakicwa. Hanyuma rero ukuntu tujye kubikora ni kuri 07851130 mumugire amakuru yiri aho ivuga iwanyu, ari nako nyine nacisha ubutumwa muri message ngende ndeba amakuru mwamanyi cyangwa nyumwandike ndagenda mbisoma, ariko iminota yanjanye kandi mbotsa ko ari umupira ukomeye cyane, umupira ukomeye cyane kanakira umuntu wa mbere akoze nyine ntakundi nuko bigenda urankwebye nyine nakundi nyine urankwebye. Naye makuru yiriwe avuga aho iwanyu 07851130. Naye makuru yiriwe avugwa aho iwanyu. Hello bimeze bite wa bintu biri kunyuranamo neza yego kabisa.
kabisa. Yego, ndakumva cyane. Eh. Mhm. Mhm. Amazi mwayabonye? Eh. Eh. Rwanda n'uruyange. Yego. Eh. Nanjye ntabwo mbizi buriya ukuntu biba byagenze. Yego. Kabisa. Yego. Sokorata. Sokosi. Mm. Mm. Hatari birakomeye n'Uburusiya hariya byakaze. Mm. Yeah. Urakoze cyane. Urakoze cyane kabisa. Urakoze cyane kabisa. Hanyuma reka nakire abandi bantu babiri nimara kubakira ubundi mbone nasoma ujumbe mfite hano, nasoma ubutumwa mfite hano, ndabusoma maze kwakira abandi bantu babiri ku murongo wa telefone. Salo. Allo. Bimeze bite? Nyamara njye ndi kukumva buriya. Nukuri n'umutekano gusa. Eh. Nkawe. Network n'ibibazo byakomeye. Hanyuma ati reka nsome message hano mfite hano, ndabona zimba nyinshi ntazisomye kare naza kuzitwara. Nshaka kuza bari message ndi busige. Ati mwire neza cyane, nitwa Pasi w'ikirinda, ati ndabumvira hano ikirinda mu karere ka Karongi, ati uyu munsi twiri neza nta gikuba cyacitse, ati noneho nsubiriza mama wanjye ari mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinihira umudugudu wa Sunzu, ndamukunda cyane, merci beaucoup yashyizeho udutima atune. Hanyuma uyu ni Pasi, mwire neza cyane Pasi w'ikirinda, ndabona afite ankautis nyinshi nuko ndi bari kuzikoresha yandika. Wayezu Michel, ati hero Wayezu Michel hano i Nyaruguru, ati ngoma ikayanza turi kumwe kandi turabakunda cyane iyo tugeze muri icyo kiganiro. Ewana ati bari sawa kabisa, ati noneho hano muri Nyaruguru ngoma ibintu ni amahoro kabisa, examen twazishoje kabisa, ati hamwe n'abajama bange, ati ubungubu gahunda ni special vacances kuihodus akumara ibyo ko we special vacances abanyeshuri mara. Sijui ikiwa mnakumbuka ile special vacances. Mnayibuka cyangwa zere ko muyibuka. Duwa yenda gusuhuje hayi. Hanyuma rero Pasi w'ikirinda, kimwe nitwa Pasi w'ikirinda, ati ndabumvira hano ikirinda mu karere ka Karongi, merci beaucoup nayibonye. Ati byose ni Imana Elisa, ati turi kumwe, amakuru ni meza mwaduteguriye kwira hadusose, ndabakunda cyane. Kamili Oji, ati muraho Claude wacu, nitwa Kamili Oji mu Gishihe, ati ariko ndi Kigali Gikondo turi kumwe, amakuru ni meza cyane. Ati Claude peace kuri sheri wanjye turi kumwe mu rugo, yitwa nde? Yembwe sheri wawe ntumbwire ko yitwa wabyishe. Ukiniambia jina la sheri wako, mumbwire izina ryawe rya sheri wawe. Mchumbe wako. Aloye. Bimeze bite? Ba. Uranyumva neza gacane.
eh hehe mukaye gace mucuna ndahibutse nane mpibajyeho gato ntumva arata nanjye ndakwemeraga cyane yego yego sinjya mbabwira ngo bishoboye wakareka wa gacupa rimwe na rimwe ari igihe kaduteranya gahunda nitunywereye isirata yes nanjye ndakwemeraga cyane ariko buriya mubizi se